Ibu hajat mabambung hidung naik awet rajet cajar teh 150.000 Bang Nong dibayar iya beres bang 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 bung bang bang bung bang bung bang 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 bung hidung bang bung hidung benang teh ai papa lurah jago ayah aduh beres bang 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 bung hidung gara-gara Bapak Aibda Haji saya bawa bet miwa ibu Aa Kevin bos muda Singaraja bos muda putra Singaraja bang 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 bung hidung diserangan ku Kevin bos muda Singaraja anu mana beres bos muda kakak dipajang Bang Bung hidung Mamah Naraja Ketum Barak Indonesia iya beres gara-gara Mamah Naraja Ketum Barak anu bagus beres gajian Pak yuk Mamah ngajak ina saya bola bet anu bagus Om Golun Om Caung aturan kapayuna deui Wakoboy Medan Mamah Raja Ketum Barak daya anu bagus Bang Seprian situ pinu balong jero babandon sareng babandung gara-gara Kevin bos muda Singaraja deh anu bagus pasihan jalan Kevin bos muda Singaraja Abang Dandres Kevin muter neng aku muter atuh sarangan Bang Dandres pemangku hajat Kevin Mama Raja Ketum Barak anu mana Bapak Raja naik panggil iya sorang Bapak Raja naik abadi luhur mega paripaos tepayaan jaga lepas sakit pemangku hajat Kevin bos muda Singaraja anu bagus Kevin bos muda Bang Dandres pemangku hajat Bang Dandres pemangku hajat dari abdi rumah tangga jemaning geus teka itu di bujangan jawab parawan Ari jodoh tata panggung Mama aja ina tapi ngana bagus rut bang kau salah saeti Mama Naraja Ketum Barak kabari pisah undang ya atuh kudu kumaha rumah tangga jeung maneh Mamah Naraja anu bagus sakit geus anak loba Mamah ngajak ina sae bola bet manehna eling tengah betik jemplang jempling di jujur ditang
Naraja Ibu Bapak Gusti teringat lesang geningan harian Kevin bos muda Singaraja bener gitu pingat nyerian Bapak Lora Jodai di kapan janji babarengan Abang dan Reis tapi bukti jalan ngalil tanpa pamitan pulang terus aduh luluasa kudia di antang sayangan Bapak Naraja anu bagan cenah pacar rek ngantos Bapak Naraja ketumparan bibir bermata urut pipi kemut nyari sok hayang usah rambutna yang sangat subang jalan ka Bandung tanjakan pasir karempi hate jika nu malang nganteng dina sanu mari geningnya jadi subang bertemu lagi rangka najanak hati bika melang Kevin bos muda Singaraja hukuman mata jadi subang badi tantang segera jajak kakak sok hayang gerak kacangki Bang Dadres Bapak yang lekat muri bibira bermata pipi nyari sok hayang usah rambutnya yang sangat janeman di subang jalan Bapak tanjakan pasir karepi hati jika numalang Bang Dadres dengan dinasan gedenya Kevin bos muda Singaraja sebagai bertemu di rangka najanak hati bika melang nubuku hati kuring bika melang kuring kabandang ujung-ujung nujang pulang panutan kamanang anjut nyamia nulawas naunan kuring boyok kepang duduk kamadang Kuria tumaden
Kudu ka mana